Sadık Palvan'ın atına uygarılıp at maydandın açılış azemi olup Gökbörü'müzdün finaldı oyunu bolup жатқан mezgili final hareketli kılgıla palvanlar birinci, ikinci orundu talaşat Kavlanköl jana Korol Jolo Palvan komandası. Aldıda Kavlanköl komandası 2 upaydı kapçığına salıp aldıda bara jatat. Birisin Nasiriddin oğlu Nurtilek salsa, birisin Sahtanov Nurislam attı palvanları salıp aldıda Kavlanköl komandası bara jatat. Palvanlar jaratkandan berilip palvan bolup kalganlar бүгүнкү тойго атайын атарытып алыстан келип мында калгандар. Садык Палван ат майданында мен упай салдым, мен очко алдым деп сыймыктанган палвандар. Аракетти кылабыз палвандар, анда алабыз. Жерден мындай көтөрүлдү. Бекназар палван чабылды, ишке ашыр. Ата эсеп 2-0. Бекназар Палван кабылды, ишке ашырсаң 1-2 болгон отурат. Ат Тайгазан издеген экен бул атын. Бекназар Палван молодец. Hadi baş bir kafası. Ya sen. Adamla gelgen düşsüz balak mı? Bek şuna konuşmadı bana. Bu bütçede iştövmenen bulamaz çıkmak. Allah karanlıkta çıkmak. Amanlar belki çıkmak gibi. Ne bileyim bak. Aksakallardı. Tamam. Var samandası. Ne oldu durmaktan? La la kula Muhammed Resulullah. Şovada yan çıkmalı. Her gün oldu. Kış. Turun. Turun ya. Bunda asadım. Vay Turkan veret de. Bergendi gelecek. Baksana cakasına taşıyor. Yan çıkma. Onu bile kalmadı. Bırakçı neyse onu. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Restauratri Restauratri 1-2-3 1-2-3 Hart zaman. Hart Türkler. Nurislam Kayradan Şabuğun'la yüzüm Esek 2'ye 1 hareketli balvan final Kavlanköl Jolo Palvan komandaların ortasında jüp jatat. Sekindiret bastırıp barıp qarap koysaңар болот, салып koysaңар дагы болот. Салымды ишке ашыруучу Çabulda Kavlanköl komandası болууда. Hareketli kılgıla palvanlar. Sağlam işke açtı. Üçüncü salım dişke aşırgan. Sahtanov Nurislam Palvan boldu. Bir gol götürüp koy Nurislam. Gol çok koymalı Kavlanköl. Молодец. Palvanlar молодец. Hayda! Nurtilek Engil'den
7-chi qator soni yengilding. Hayrat Qarma. Hayradan Bayastan. Yükünü birdeyi korup atkan Bayastan. Kontrolçuluktu kılıp atkan Bayastan. Zaşitaga oyunu kapitan komanda Akılbekov Bayastan. Baldardan arı veri alparı oyun otu жүрген Bayastandek. Hareketli kılavuz palvandar. Öz motivasyonel oyundu kılavuz. Jagaza. Ay 8-ci qatar sani. Juman aka. Jumabek. Oldu. Qatar oldular. 3-1. Aldıda Kalbanköl. Kaça судья? Arzuya kaçıncı kaldı? Жазып alalım. Haydi. 8 minut vaqt qoldi Dilker. 2 minut qolganda жаза berasizlar. Gelgile. Edil Palvan menen Kaysıl Palvan nomer 1. Beşik. İbrahim Palvan menen Edil Palvan ortak. Şariboğlu Edil Palvan. Alimbeygoğlu İbrahim Palvan. Edil bolsun gerek Edil. İbrahim Palvan da desin. Çap. Çalındı işe aşırat. İbrahim Palvan aşırat. İgildi at. Avutqa çıkıp ketmese. Zaşitalar işte aşırıla. Buna cazdırdın ben. Cazdırdın İbrahim Palvan cazdırdın Ayda Palvan. Nurtülek. Tartım avutqa çıkıp koydum. Alipayev Nurtülek. Altı yarım minut vaktiler kaldı. Bir hafta vaktiler kaldı değil. Bir spot olacak. Palvanlar. Nasıl kılganını alasın. 3-1. Ay maşallah. Karmadım dedim bile. 12-ci qatar Sane Balvan. Çıkay çekege. Arkana çılgılar. Çıl arkana. Çıl arkana be. Tartip de arkana koyun. Urmatbegoğlu Erçigit. Urmatbegoğlu Erçigit. Kutiyer degen argımak bilen. Saktanov Nur İslam. Şavulçu argımak. Zımırran attı argımak bilen. Ay maşallah. Kayra cerge captı. Korkun. Beş minut vaktiler kaldı. Hareket kılgılı, hareketten bile. Siyistok gidersin, siyistok. Молодец. Bekmirza oynatı atkan attan mıktılarım aldı. Beknazar. Beknazar veren ortada
Nurtilek Palvan. Ey. Kuda degen yerlerim ayıp olsun. Ali abi. Al. Kırgı yer cürek batırlardan oyunu göppörü. Ali abi. Opşige gitti. Dayar turgula. Dayar turgula. Opşige gitti. Buna. Sırrası şerden bilgen palvan. Ayda palvan. Yerden engilişinde ayıp çok 6. Katar sanındağı palvan. Azamatsın işke aşır. Arapay oğlu. Gücüget. Şabol. Üç şarı vaktılar kaldı. Sarı maçtan жүргізіп kıstık durup keçken tamız koy. Çıkılayım lan çekeden Cavutcan'da. Жарык карама, зилин үстүнүн бет тарабына жандырып койду. Jarık. Ya üstünü peşkasını jandırбайсың ба? Üstünü peşkasını jandır da üçüp кетпес. Жага бересиң ба? Екі минут уақытыңар қалды. Жігіттер 2 минут. Bir minut vakit kaldı jigitler. Gaz vermey tur deyin ha? 30 sekund vakit kaldı jigitler. Elleri görsün tabii ya. Elder neydi onlar? Konuşa etmezsin ara. Batarya hadi yatalım. 20 sekund vakit kaldı. Elder neydi onlar? 20 sekund vakit kaldı. 10 sekund vaktiler kaldı. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bir kol çarpmayı var bir kol çarpmayı. Bana geldi. Palvanlar. Mağaz, Korul, Çolon Palvan komandası. Ötobüktü oyunları gözüne. Silerge dağını açılıp gel. Nereden alusırak balık tegerekte sonu balıkları aldı. Tas. Hemen Silvazemin ötközeli dağını tas get kalan. Bunçalığına Allah Teala'ga çeksiz maktaular, şükürler aytalı. Kançalagan insanдар at üstünde emez, jerde dagы basa alбай жүрөт. Bizni bastırıp ушул жерге ушундай кадамыбызды таштатып, at üstünde ойнотуп, ушул жерде балейт ettiriп, ушундай кыйкырык оңдарды салдырып ушул жерде ойнотуп аткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун жигиттер биринчиден. Анан бүгүн келип оюнга катышып берген алыстан келген командаларга анан той элерине бир ыраазычылык катуу кыйкырып кол чабып коелу. Барбайлыңыздар. Кимден баштайбыз эми? За участияларга. Жошоолу командасынан бир өз келип коебуз, капитаны келип койгула жигиттер, силерге дагы жоктолосуңар. Жошоолу командасынан ичинде Акчалай сыйлыгы бар,
Баястанға қол чауып қойыңыздар. Молодец палуан. Красавчик. Gülçe komandasынан. Келгіле. Молодец. Gülçe'den gelip oyun көргөзүп бергениңер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кол чауып коелу жигиттер. Дагы ким? Төртүнчү орунду алгандыгы үчүн Кауланкөл 2 командасы. Капитан Сагынбаев Миркайдыр. Кол чабуулар. Азаматсыздар, бар болуңуз. Кол чабып койгула. Бара келди. Жана ошондой эле 3-чү орунду алгандыгы үчүн Оңурлуу Курманжандатка командасына кол чабуулар. Арпа тектирден келген палуандар. Молодцы, бар болуңуздар. Медал. Сүрөткө тарт. Кол чабуулар. Сүрөткө тартып коюңуз, эстеликке болуп калсын. Той элеринен жамашакка туруп коюңуздар. Садык палуан урпактарынан келип коюңуздар. Рахмат. Кол чабып коюңуздар. Медалдар менен, мактоо баракчалары менен сыйланасыздар. Аман болуңуздар. Кийинкиде бир даластар Кудай буйруса жакшы оюн көргөздүңөр. Жана ошондой эле финалга чейин барган бүгүнкү оюнда Кауланкөл командасы менен таймашып 2 гол салып, 2-чи орунду алган команда Корул Жолон Палван командасы. Беки палван капитаны бар болгула. Ана кел. Капитан. Сүрөткө бул жакты карап койсоңор, сүрөткө тартып коет. Рахмат. Жолон Палван Корул командасына дагы бир гол чабып коелу жигиттер. Жана ошондой эле бүгүн 2025-жылы Алай районунун айыл өкмөттөралык чемпионатында 1-чи орунду алгандыгы үчүн Кауланкөл 1 командасы сыйланат. Кол чабуулар. Капитаны Кылбеков Баястан. Кол чабуулар дагы бир. Азаматсыздар. Кубок, медал, акчалай медал. Акчалай сыйлыктар, медалдар, кубоктор менен сыйланат. Бүгүнкү оюнда мыкты аргымак деп Корул командасынан Бытыер аргымагы сыйланды. Кол чабуулар. Мыкты аргымак Бытыер. Акчалай белек. Сүрөткө тартып койгула. Мыкты аргымак, ат жакшы экен, ортону бербеди. Көп сыйлыктарды алып жүргөн аргымак дейт. Дале да болсо ала бергиле. Молодец, атты тарбиялаган балбандар да аман болуңуздар. Жана ошондой эле бүгүнкү оюнда мыкты чабуулчу Сактанов Нурислам. Сактанов Нурислам балбан болду. Кол чабуулар. Сактанов Нурислам мыкты чабуулчу деген намга конду. Кел. Алдында минген аргымак зымыран менен чабуулдарды жасап аттың. Молодец балбан. Алайдын намысы, Кауланкөлдүн намысын коргоп жүрөр. Жогорку лигага барып ойногонго жетишикам. Кол чабып койбойлубу келиңиздер?
İşte nege sulanlar kızlar baytılar. Razıçılıkka Kurmanjandatqa айыл өкмөтүнүн Кабылан көл айылындагы Исак уулу Садык Палван атындагы ат майданынын ачылуусуна жана Алай райондук Көкбөрү федерациясынын өнүгүүсүнө кошкон зор салымы үчүн Садыков Чынтурганга ыраазычылык билдиребиз дейт. Тапшырып коесуз. Жана ошондой эле Садыков Бактиярга ыраазычылык билдиребиз дейт. Бактиярга жана ошондой эле Садыков Нургазыга ыраазычылык билдиребиз. Алай району Көкбөрү федерациясы тарабынан сыйланат. Жана ошондой эле мына ушул тайгазандарды жасап ушул жерде көптөгөн эмгектерди кылган балбандар, жигиттер, Садык Абаздын урпактары жана ошондой эле Султанбеков Айжигитке сыйланат экен. Кол чабуулар Султанбеков Айжигит. Ак жигит. Ак жигит. Өзү ham ак жигит келсин, молодец. Сүрөткө түшүп болду. Азыр мен сөз кезегин Көкбөрү федерацияга берейин, андан кийин дуа кылдыралы, келиңиз. Саматка караң. Assalamu alaikum Daviz oğlu, çavandesler, Көкбөрү suyucuları. Mına bugün uşul Sadık Palvan atın atmaydı açılışın azemini. Oyunlar büttü buyursa, orunlar belgilendi. Utman komandalara iyi geldik. Keyinki oyunlarga da şunday жақсы kaçış belgile. Kuda kalasa har daim tinç bollu, aman bolgula. Үйүңөргө кандай келсеңер ошондой сүйүнүп ак жол калап жакшы этип алгыла. Аксакалда биз жакшы той коелу мына жерде. Жамашака ыраазычылык той ээлеринен. Umut Düşünce'ye gelgen bardық balvanlar, barыңарға çoğun rahmat. Allah razı olsun. Barыңızдар жақсы oyun көрсөтпедиңиздер. Barыңарға денсаулық, umut, ийгилик. Мындан кийин да жақсы жогорку лигаға чыгышты Аллахым насип этсин. Тинч аман үйүңө жетип бардыңыздар. Аксакалдын ак батасын алгандан жылалды. Келиң ага, топчоға келиң. Бүгүнкү şu Sadık Ağabey'den at maydanında açılışına gelген, Çakıl'dan gelgen çavandesler. Ağabey'den at maydanı kutlu olsun. At maydanında uyuşturgan devreleri, çevrelerinin ömrünün Allah'ım baraka versin. Ölmesin, kalmayan tutlarına baraka versin. Şu bazı katışçılarga rahmat. Şunday da toylarda mındak ettiğinde, ziyinlarda, tamaşalarda katışıp duran Allah'ım size atağızdan olsun. Oşan uyuşturgan, alıp bargan, gıdağı rahmat. Şunday da toylarda alıp Yerinde rahmatları türeğe dilek Allah'ım nasip kılgan basın. Ağızdan gelgenler gelgen kadamızın rahmat kafa olmaktan hep kepçilikler bana artık seslerimden de o kepçilikleri geçirip tamam büyük olarak getirip tüzlemek getirip kalganlar Allah'ım Allah Çoğun rahmat, amandыкта, жакшылыкта көрүшөлү, амин. Катарыбыз көбөйсүн, ат жолунда ойноп жүрө берели. Айдан аман, жылдан эсен, тойлордо гана көрүшөлү. Садык Палван ат майданында ар дайым жакшы улактар болсун. Улактан улакка, тойдон тойго, жакшылыктан жакшылыкка көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ушул жерге келип ак бата бергендер, кызмат кылгандар, сиздер дагы тойдо кызмат кылыңыздар. Жакшылыкта көрүшөлү, амин. Аллаху акбар.